پێشانگەها ناودەوڵەتیە پرتوکاندا لە هەولێرێ کەڤنترین وەشانخانەیەن سووریە بەشدار بوونە یەک جوان وەشانخانەیان 73 ساڵن تەمەنێوێ ئەو 148 بەرهەمان هاتیە ئەو وەشانخانە بەرهەمین جودا جودانە بێگومان دە پێشانگەها هەولێرە یا پرتوکاندا وان بەرهەمین خۆ نیشان دەدە ئی ساڵ 20 وەشانخانە ji سووریە بەشدار بوونە وەشانخانەیەک ji ڕۆژ ئەڤای کوردستانی هاتیە وەشانخانەیەک ڕۆژ ئەڤای کوردستانی هاتیە ژی ناوێ وێ نەقشە يظهر عندي تو فيديو انجليش وعربيك یەک ji kevîntirîn weşanxaneyên Sûriyê ji ber rewşa aboriya Sûriyê tê de derbas dibe pirtûk û teknolojiya têkil dike. كل فقرة بالكتاب في عندها QR كود لأنه هذا تطور. Dîroka vê weşanxaneyê vedgera bu 73 salan. Piştî çarê Sûriyê wan berê xwe da rêyeke cuda ji bo kêmkirina xerciyan li ser xwendekaran. Niha bi 148 navnîşanên cuda berhemê xwe li pêşangeha Hewlêrê Navdewletî bû pirtûkan nîşan dide. هذا الكتاب اللي عندنا الكتب بيشتغل عن طريق التليفون. پرتوکên li cem me bi rêya mobil kar dikin. Applicationekî tînin xwarê û demaskan li ser van kodan bike, kurta vîdeoyek derdikeve û hemû zanyarî tê de hene. Krîza li Sûriye Rûdayî hişte em bi rêyên din kar bikin. Wekû nimûne eger ez 6 pirtûkan li ser babetekî bifroşim vê nirxê wê giran be û xelk nikare bikire. Eger malbatek 4 zarok hebin û bixwaze pirtûkan bû hemûyan bikire, helbet vê hejmara wan gelek be û nirxê wan giran be. Wekû nimûne maddeya zanist 12 pirtûkin me hemû kirine pirtûkekê de pirtûkeke biçûk. كتاب واحد صغير. Ji 300 dezgehên çap û weşanxaneyên ku îsal li pêşangehê amade 20 ji Sûriyê hatine. Piştî şerê Sûriyê hejmareke weşanxaneyên Sûriyê dergehê xwe girtin yan jî leqên xwe li welatên din vekirin. Ev yek ji wan weşanxaneyan e ku bingehê wê li Dîmeşqa paytexta Sûriyê lê leqê wê li Saûdiyê, Îmarat û Misrê jî hene. Dibêje şerê Sûriyê karîgeriyeke mezin li karê wan kir. سوريين الآن بالظروف اللي صارت في سوريا ما زال يعني سوری دوی روشا کوتیده درباز دبن راستی گلک آستانگیان تین وکو ندانا ویزا گلک ولات ادین نما وکو بره ویزه ددن سوریان جبو بشداری پیشانگاه هم ببن هر وها بابتا بارکرنا پرتوکان جی گلک آستانگ بویه جبلی خرجین چونو هاتنه و گرتنا جهان لپیشانگاهان ده همان دمیده روشا آبوری باندور لسر جورا پلان بلاف کرن و رنگان جی کریه الالوان الترجمه Di şazdemîn xula pêşangeha Hewlêrê Navdewletî bû pirtûkan de milyonek û 500,000 pirtûk hatine nemayîşkirin ku 300,000 navnîşanan li xwe digire. Piraniya navnîşanên ku di weşanxaneyên Sûriyê de têne dîtin derbareyê fiqh, felsefe, yasa û romanin. Ev weşanxane yek ji kevîntirîn weşanxaneyên Sûriye ku dîroka wê vedgera beriya 75 salan. Li gor vê weşanxaneyê şerê Sûriye bandor li ser bazara pirtûkan li Sûriye kir. Ku ji sala 2011 û teneha serê sedê 5 ji berhemê wan kêm bûye. Helafçe Saedûn Rûdaw, Hewlêr.